Yami ira ama ina doto BPMS ni fosumange bani umasio bakzoya ita Yesu Keriso babai buat de lobalangi notola orudu orahu ita bana yadre ba malua ba merege persidangan BPMS badre wawayami badezo ya ita Yesu Keriso Yahobu ya fau khemi lobalangi data suno lobalangi manuna ita moriba pukuzinuna numero 8 a efavulu a ena. Sinuna dae sitruhunia ba dana geremani la teteia sinuna babasnesa nyanyian rakyat. Sinuna dae la ehau ia bagi nete musim semi. Hana bagi nete musim dingin biasanya sitolenia fefu geu, fefu zinana aheta bulu, lemo bulu. Fada fefu wofo moi ba daerah tropis bereme okaf. Bagi nete musim semi, ifuli mo bobo bunga, ifuli mo libia mo lehe geu, ba mangabuli goi fefu ngabale wofo. Ada sairnya bahasa Germani situnya ya da Natalia simeda ya ita no omuso de da me no tarugi genete ni fote musim semi mi fagi atageu no oi molehe mi fagi bunga no oi mobobo ba yai kinga balebofo no oi mangabuli ba la izaraini de wofo da sara dua telu ada nah ba meu fodrongo lagunia tenga simane lagu da ekhda alio maifu jadi simeda ba lagu rakyat Jerman da lagu musim semi de 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 lalu efada na izareni de vofo de 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 daha ua leter ikat ita samuzadaa ba ngenolinote data anunesi ve molo hevisa va aliozinuna nala anunesi bazinuna rakyat bagi nete musim semi bagereman no bulonda aga badai meso aya telu efa no bulonda aga badai meso aya ma ande aine khema bagota lua ma lume gatangame be khema ge hame bahono gede de ma bangande khena ma ayat 2 mele baguli dane samolala tede va masau efename fe funoro de Yesu ha khesi de khemasino tanahe he tahore madome babohovni de jadi si meda aslinya bahiza menola beba note ba tatu tago sae note molo ba buku zinune babo anune si ayat telu molo note sae no amuala gehema de si boho amuala gehema de si boho fama ogoro fisa ni ogoro fiu afero maeche musoy de damatara tahu no gededa no bulo ita bada badai lo balangi ama
babade nononia Yesu Keriso, babade keheha ni amonie, fangorifida habadei lowalangi so poi banua siawa abadana yadho. Ta tohuga manuna ita bukuzinuna otu a fabulu, le ebolo la lada la lania. Bersova atauda hefahena wa makauda. Bersova atauda hefahena wa makauda. Yesu ni tengenida. Sino mate salahida data o zo aya ya aroba mati ayat 2. Bersova atauda wangai halewezo aya me ato zelunguna bagoma sia dedera data kau ni geira bawolo esoa jai fater de demi abagai rairami fauha haude de adre khlovalangi sabele moroi bagai rairan fefu bagulidan mengadreta. Faebua dedeu zinofaluha draaga soaya. Iregenotola marugi ngalo siboho ma ekhadre. Ngalo si dua bapawasi ene dua ngahene doulasara. Faomasiu vanotola mater lalavekoli bamahale halewe sinofadosi tede khema. Babazima ekhadre ma berege valuhata roto-roto BPMS baba maduna-duna soama khaita balala halewe hesino mufalua bahegei sedena mufalua ba masiga mafodanedane valuhata adre moroi badaroma 5 adre ma adre so ekhema baya ehehau ni amoni zanga bele basanga tua-tua ya aga fa aboto badedema hadia geluaha daroma 5 hede khema tua Yesu dama fododrongo yadhu irama ina talifu sefefu dau baso kheda daroma ilobalangi sitobali angerenuada ba merege persidangan BPMS bazima khadre moroi bazura duria somusodede ni sura Mataio fazasiwa ngabua si 35 irugi 30 awalu. Mataio fazasiwa ngabua 35 irugi ngabua si 30 awalu. Ba omasido na tabaso ta etronga kelida babo paso ya iya. Tenga tafagema-gema hizai tabaso fefu Mataio fazasiwa ngabua 35 irugi ngabua si 30 awalu ta etronga ke ita babo paso 3 efa. Ba iteroi panua sebua ave panua side ide Yesu mamahau ia bazekola khera manuriaige turia banua lobalangi adre turia somusodede
ba ifada fefu ngabale behe ba fefu ngabale ba atebai ba me ila ni hasato ba ha de dunia ira meno ni fakau ira ni fazaive hule biribiri sile kubalo ba imane khedra ni fahaunia e bolo sapasite ba le atozo halewe adre mi adre khezo khebasite adre e na ifatenge zo halewe ba pasitenia dregeda da romali lobalang ira ama ina ira talifuse fefu droto BPMS ni o masio ba khezo aya ita Yesu Keriso baga furiata adre ba oya duria ni rongoda oya ngavale zalua sino amaidola ameta ue ba tola gila fotoya amaidola na sugatua sama bali za mati ke Yesu zino amaidola tabi-tabi babanga ida lalahale yo na raime nevi ba hava ato ni akeriso badananiha adre ba medromanezi sosiefo he ononiha he sitenga ononiha ba lafaduna-duna zo amakhaita ba fidio wa sabua nahia baba nuriege famaha bama agama tanebe ena samati ke Yesu la rui la lava mati ba la va mahal siboho adre ma agama tanebe no tarongo da bisa video namada adre me omasi ia berdakwa bahulo-hulo ba nia selata do bua zabele siaa zitobali dane ba malala ni tere ya ia berwa anumana irike yo urujefe baba nolo baba mebe asiswa ba mahade ia zitola la falua basi dua fakhai babu irege omasi ia ifalua mena wamangovaluniha baba sunesa secara masal molo lalava mahal lalava mati agama be tola tawa atoza nizitede ba atoza khutede baba motongodai fau ita droto BPMS uida ezi tobali sanabige bama tola tawa tobali zihule zingo sidudududru i alu-alui haniha ni ania ena tola fabali za mati ke Yesu la rei la lava mati fatua le dae mete berege vuasa khedratali fuseda dava bakota gunung stoliad basabua zui zoya la faduna-duna meso sabua fongabate ba kota gunung stoliad hewa ya irasa moriba panua moriba gomo sabua fongabate ba la faduhu ba matira tenga ke Yesu iza itobali ira dava da zifaluha irege atozui ya zanizitede basaukutede mehule izara-zara mane ba la rei la lava mati ke Yesu Keriso bateramo roi badae ira ama ina talifuse no oi tafaduna-duna sa ia ba BPMS berwa anumana berwa atorifuri
Ba ato panuada mui mukoli misa. Ba badana bekoli, mui ba gatua, mui ba wahalu ba kabu, ba mahezomana mui mohalu. So ira zi lema malu balalaba mati, ba atogui. Ya, zangole pa ilalaba mati tanebe. Oya nasa danebe ira amaina. Le medromane zino tarongo bazilale. Va, imane amada dirjen bimas Kristen, tera 50% zibohok ebua, mane fotei milenial, larui gosali. Hewa tui rasa ba gosali so. Ba larui i gosali, elwahania, le sa ibe de dera va alovalangi. Uida ezui, zitobali, ya fangere nu kheda ba medromane tobali no rodede abuladede, tobali ia tabi-tabi kheda ya ita ira enoni, kheda ya ita banuani hakiriso. Ira amaina tola tazaraini nasa, hadia mane zifaluha ita bagafuria tadre, bahiza bazima adre. Meedena taberege wa malua sidang BPMS. Ubaso kheda daromalilo walangi nomi ke adre. Moroi bazura mataio fazasiwa telulima irugi telunga fulu awalu. Baso telunga walu ni ilagu basedena ufatune tobali angerenuada babalu khatad. Si fefena mo makhaita babogaoni. Te kauni ita tobali sanuriaike, tobali enoni, bagotalua banua ni hakiriso. Bagotalua zilema matina. Bagotalua ni habair. Hizai ira amaina ira talifu sefefu. Tebai tabini no tafaduna duna babaluhata BPMS. Somanezi mui enoni hada fadrita ia, hada sinenge ia guru jemaat, hada satuan hakiriso ia bamaha dia lala halewa fa'a enoni tanebe. Mui enoni basi dunia tenga berwano tekaun. Menjadi pelayan bukan karena telah merasa terpanggil oleh Tuhan. Oh ya, saudara bermenotama ya sekolah. Basi dunia, dah adoi sodane-dane bapanggilan. Oh ya, mui enoni, baba madoni tui, baba ngalui fetaro. Bahiza, bazima adrei, na tahu getabaso mekeno so ayaita Yesu keriso meiila ni hasato. Ketika melihat orang banyak. No so ira baba ngarengaru baba makau. Bahadia iwa mekeno adre ba ayati telunga fula ene. Ahahe de dunia ira. Bali Indonesia dae. Ahahe de dunia ira. Imane tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Jadi hati terdalam yang tergerak. Nah, tengah akhir itu berso kita akhir dunia na bekulo-kulo. Le tengah si ai bersimaneda akhir dunia tapi hatinya tergerak dan itu adalah panggilan. Atau saya ni ujima Faudraga menguji akta pendeta bama fikar. Ba usofu kheradania. Hadia mana geluaha meno de fi amatonga ami baba akta pendeta ba na ba fikar ia dua fakhe baba afikar. Hadia ate zamangi wate demi baba ngai angetula mui ami enoni moroi ba
pengalaman lapangan. Atosa atau zifaluha merasa terpanggil setelah di lapangan, ba atogoi le manu. Nah, sosodanya diperpanjang, sedunia itu terutama karena masalah panggilan. Nah, basi makhare medromana tafaduna-duna dan hadia bahi ibisa mifena tobali sabua angerenuada wa sabua zinangea moguna babangai halu faenoni yayada panggilan. Tekaoni. Panggilan dari yang punya ladang itu mereka zoaya ita Yesu Kristus. Atul dania bazura Yohane tengaya ita zokaunia ita. Ba tengaya ita zanuyu Yesu. Ya ia sazanutuyu ya ita. Bahiza hadia edena ita tergerak hati mui enoninia bamalu. Baik tertedek udai badrufia sidang sinode. Bah harus sidudu tak angadroi. Enae yang sungguh-sungguh terpanggil tengah berbabolohi dadauma dae ni ubini lo balangi melalui sidang sinode. Dagang irenua si fefen. Panggilan ma fogauni tobali enoni. Si dua moroi bada romali adres tobali angerenuada ya ia da hevi salala wa malua halewe fa enon. Ba ibe duma Yesu. Hadia mekeno. I aneroi panwa sebua, i aneroi panwa sideide, i aneroi gosali, i aneroi nomo, ba wangopah. Banua lo balangiak. Tenga ilau zahon. Ira ama ina ira tali sefefu roto BPMS ni omasi. Ba laporan BPHMS BNKP note opakal khota. Wa lemale mafehi ada de dra enoni lo balangi khada ba BNKP. Ira fadrita gurjemat ena boy arremane modau ba nomo boy ha fadrita harimiku. Tapi daneda duma si manendi be Yesu adre aneru kunjungan rumah tangga. Fododongo ngar penuhnya Kristus. Ba dae duma murui bada romali adre ni be so ayata Yesu Kristus. Ena si duhu ya. Tobali ita si mei enoni. Tenga tobali bos. Bernabos wadre ba sanur turu lala asobe fareta duma ba enoni badae irege tola dania i aneroi tobali ia sabuyu ya ia da dulos bahasa Yunani dulos eluhania sabuyu silefetaro. Adre avena tola genoni lo balangi le alawe le aiwe bahumi ada de babangai halewe babamalua kunjungan dan he halewe hadia bagotal banona Kristo yo de nasir ruhu noi halenga eu wa sabuyu lo balangi. Nah ba izai asesi wada itaria bagina terdre dulos dei sabuyu iwa ia basirunia lagu-lagunya tengah lagu-lagu dulos. Kebetulan bahasa Yunani natafagi badua koridro eva enoni dulos. So ada iwa pengajar palsu, penipu palsu, dolos. Dari bahasa Yunani dulos dan dolos. Dolos secara harfiah yaitu penipu yang licik. Jadi naira enoni, ya, naira enoni sa tobali dolos,
tobali kadolo tenga kadule ba hada zalua hafa ngai eswana wangai halo le saibe de zo ama khaita ba he visa mikino vo aneroi banua ni hakeriso va mododongo ya ira vanolo ya ira vangomasio ya ira he irauno he sibo ebua bahegei dewasa bama sakatua da ba mahasi dua angin renuada moroi ba daromali adre basi telu ya ia da hadia ia duho halu ba daromali da nui nga mohini wa nutuna sara famaha basi dua fama de nga baleuh basi dunia sini ya ia da inti pelayanan adalah pelayanan yang utuh dan menyeluruh bama pelayanan di foto itu yang holistik. Nah. Atule kheda ba BNKP no tazarai ba PUPB. Halo fanuria iko so. He fangopa khataromali, he halo fokubaloi, he halo PWG pembinaan warga gereja, i Rauno Sibohu Ebua Satua, he pembinaan keluarga, he pembinaan profesi, uso. He gamodu peribadatan, uso bakaba marturia. Si mana ke tidak sekali ya famahal nomike. He pembinaan formal irasuhalewa, pembinaan penuhnya keriso. He gay pembinaan pendidikan formal melalui sekolah. Si mana gay halewa koinonia. Oso mana ba PUPB dah he bisa ena arroba hasabua. Fasabua ba wongapate, fasabua ba lingkungan, fasabua ba jemaat, ba resort, ba isager BNKP, ba he gay amakaita oi kumene. Oi so mana dah ba PUPB. Si mana kay halawa diakonia. No naita itu ba sidang sinode ba Padang, ba zidwang na fele 5 ba zilalo, ba na diakonia da esa tobali ia sebuah gerakan dan basis pelayanan diakonia ya da jemaat-jemaat. Uida ba halawa famefe mahalawa ekonomi. Bahiza ira ama ina talifu sefefu atule no oito tala aini ia ba program ba PUPB bahiza baba malua oile tola tafalua faudu ba PUPB na tahu ke tahu sisi hadiah ya ini lau banwania keriso ba jemaat akahulu tafareso ita ba ibadah fasumangeta ngabalo ibadah pada basi dua ya fa pada ibadah trauno sekolah minggu basi dua sekolah bangad basi telu sekolah banuna no bunai mo aleta sekolah banuna reda ber corona ba si efa ya tomo sagosali. Uida ya sosoza malua kunjungan rumah tangga pelayanan penggembalaan so batola mu eraida hanya zango dedek da bana tahu ke tafai kisah menamige tazarai ni hadaya ke da PUPB ba detailah uga persenzi no tola tacap tera basis pelayanan da ba jemaat. Ira amaina ira televisi fefu edena dania tafaduna PUPB mifena le na sa vai le tola maohe basidang adre basiduduhu fefu ngavale zalwa adre mokuna siduduhu ta fatuna ia ena la halewe mifena tenga sai ha huo tenga ha kece
ina isi dudu fif bai sager BNKP ina muhal wad simane ni wania badai ni falua zo aya ita Yesu Keriso baba maha baba nuriai ke baba madeheng avale vuh fa madeheng avale vuh badai tengah ha satu sisi apa ke malaria batanebe segala jenis penyakit penyakit sosial penyakit sosial bahagai ngavale penyakit fisik tekau ni ita bada tekau ni zamati abai itaria bahalewa da lehadui tola na satafalua hadia niwa Martin Luther. Oh ya pemahaman nalawa na BNKP bahulah kantor sinode. Resor na iba itarewa BNKP da. Merujuk ke BPH. Jemaat iwa BNKP da. Lah, hanya BNKP ada. Namolo Martin Luther sama lua halu fokonia re de dozi samati. Sinofaluha fai wada de lobalang. Berarti halu fokoni pada esi ruhunia halu dozi samati. Ada dania tobali ya sama hae sanuriaigo sama de fekhe banomo nasatua ia tobali ya sama nuriaigo balalah lewenia adalah wadania misi melalui profesi ba tobali sanuriaigo ta romali lobalangi ia ba gotalua panuani hakeris misi yang holistik. Nah, uidaezi tubali angirenwa daira amaina wa uzaraini da ikhda ber medaazi sedang faluha ita ia dae ngavale da bitabi bana le ta odedege ba matuna hadia yazit na tafalua batola ituku ara ba ituku mana ale zamati ba panuani ha keriso. Tobali ang irenwada dae babano hugas sidang BPMS baya itolo italo balangi yadu mengadre ita maadre sauhagele daromalime soaya kau ni raaga tobali enonime baba maha baba nuriai ke banua lobalangi adre baba madeheng aba lebeh gofuhezana hia misa. Tobali angirenua mada soaya medromane nama fatahu ya khema bahalewe ma ba BNKP. O ya zo abu taraak. Heba sinode heba resor hegi ba jemaat. Adre bada romalime adre batobali ia dane khema baba no huge falu khatama bahila lah lewe bazino faduste de khema bagi nete mi fenar ma adre khusoi ena biha samodrongo traaga tanego ya bahuna de dema fama o aurifage baba ngai halewe me bado Yesu Keriso soaya aga mangadreka yaduhu manuna ita bukuzinuna otu atelunga fulalima halewe me ni halema halewe me ni halema Keriso soaya halewe me ni halema Keriso soaya Bave amoyenonime le ai hugelemam da faugava maduhu halewe ni faluam fangeli fanga
tule zino savuyu bahor ya dozima ira banuame mengadrita khuzumange bala khemi Yehova ni amoni baba ibu adeu no tege khema ginete baba malua fasumangeta bakhema dama tou eraga badangau soaya baba malua sidang BPMS matou badangau zodrenia ya aga bapa ketua ebe eva abele ebe eva atua-tua baba drenia ya aga baba maduna-duna ngabalala halewa hesino mafalua bahesedana mafalua baginete mifana hege dania majelis ketua ya uga mana bahe hauni amoni zama hobu ya ira ba bodreniai falukhata ya ira aga fefu ya aga roto-roto BPMS matoa ka badangau aba ba malua falukhata reyo na raiba mo berma irege dania maasivai ia balu harizumaha madana-dana soaya be khema ba oba dede be khema ba hasaradede irege siduruhu mo ele mo lua-lua valuhatadre babangibua banuau damangadre draaga salahi draavema sila sofeta na banahiadre yauge tolo eroroge ba fahobu ira enage tola sia saratede draga baba malua faluhatadre ba ira avema sila tola orudu banahiadre basifau ikhema secara virtual matou ira badangau ena ya uga fahobu ira ge soaya ba beba musode de fa haude irege siduhu tola ge siasara te de raga baba malua falukhata ya mabazoruko no ane hetrauge no ila ge zifaluha raga badaneniha adre Mama kaita bawa sino mamasui ulidana COVID feleziwa. No marongo soaya ba no atozi no gana zui ba kota gunustoli adre baheba na hiabe misa. No tobali zona merah. Irege ihabui aga faatau berbehe adre. Ma adre soaya hakesi tedeu aga. Ena tola efa aga bangavale buh corona adre baya uga zamadehe iratali fusema sinogena fuhe sino terpapar COVID feleziwa fawuda ludalu ni okuna ba fawuda tenaga medis dokter perawat sino enoniu babanolo baba madehe fuhe yama bazorugo si manegei mengadre draga salahi panuau ni hakeriso si sobania selatan tera-tera bahulo bapulau-pulau batu hiza soaya nogei ngau tufahe tobali eno banuau ira no lahala kang etula babolo ya uke Yesu babaga furiata adre ba oya ginga vale zodenisi tede ena la reidra uke balala mati adre ma adre kheu ya hau ni amoni so halewa badedera na beiha bergefe bei ber tolo-tolo ba la famava va matira la reidra uke Yesu ira so halewa he preses he pendeta jemaat guru jemaat ira satuan ya keriso fa abele ba bekhara basara dede irege sidudu ke soaya lau de dege bangai halewa irege mo arota panuau balala ba mati moroi balala halewa ni faluara si manegi khedra sama ter ena ya uga ge soaya zama hobu ya ira irege boito bali taneme batitisa faudusa haber hadia zino marongo ba video ba hadia zino alua bagina tesino numale ba hulo batu
sau hagele ama bazoruko faduda dema va le lulu panuau tobali samalalini famati samava ya uga khasitude I rasoaya ena le farui ira balala mati bakhma sau hagele ama bazoruko hausai de dema babano huga falukhatare minomatou tra aga badangau badeizo aya ya aga Yesu Keriso sino mamahau ya aga baba masa etrongalida ya ama khema siso bazoruko ya te amoni ede ya tobali banuau fefuni ya iterzo masi drauga hula bazoruko ya simanegei bakulidana ema sirugima be khema malkhare ba fa khema horema simane fange faema salbe salaba khema boyo draga babana draika efa ega bazile sehi me yauga zamater banuau baso khefa abele abela khemi irugizile aitu mi fuli ami si fofa o haudede babano huga falukhata ba ya tobali ami sama duhua Yesu Keriso ba tobali hobu-hobu bagulidana ba mitema hobu-hobu lobalangi ya ifaubu ami lobalangi ya iroroke ami ya ifohaga babania khemi ya ibua ededenia khemi ya ifalepa herenia khemi ba ya ibe ba ohau de khemi fefu ya duhu toutozin da nome ke ayat 2 he Yesus sodrenia ba nauge safege he Yesus sodrenia ba nauge safege damai gage nonime vanaralaheme bechema gehame same efa anaugele afu aozumachame vefau amatere wame bazorugo so ahono adedem ya hobu fefu